Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukurikira Talent TV Show nandi mubifuriza igitondo cyiza ndetse n'ibihe byiza bitewe naho umuherereye. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'imikino tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye. Muri aka kanya tugiye kureba amakuru menshi agezweho muri equipe ya APR Football Club, abakinnyi bashya bari kuvugwa, amakuru ku munyamari ugiye muri Olympique, munyamari uri gushakwa na equipe ya APR Football Club, ndetse tuze no kurebera hamwe byinshi bitandukanye byatangajwe na Richmond Ramte nyuma yuko ajoining equipe ya APR Football Club. Ndabizi abantu benshi nago aya makuru baba bayamenye cyangwa se nago abakunzi b'equipe ya APR Football Club mwamwumvisha iby'umukinnyi Richmond Ramte yatangaje abwira abakunzi ba equipe ya APR Football Club. Birumvikana tuza kuba tubigarukaho ndetse tuze no kumenya byinshi bitandukanye wamenya kuri Sekafa Kagame Cup ya 2024 yitabiriwe na equipe ya APR Football Club igiye kubera muri Tanzania, ndetse na APR Football Club ikaba ifite umukino kuri uyu munsi. Yewe tukaza no kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi 24 APR Football Club yajyanye muri Sekafa cyangwa se yambukanye Tanzania muri rusange. Ibyo byose tuzaza kuba tubigaruka kuri Talent TV Show hamwe nanjye Janvier Mukama. Mbahaye ikaze ku bantu bashya mukande subscribe, namwe tubanye buri munsi, namwe mwahisemo gukurikira Talent TV Show mbahaye ikaze ko nanabashimira kuba mwarahisemo gukurikira Talent TV Show. Ubwo nabandi birumvikana mudukurikiye bwa mbere tubashishikariza gukanda subscribe mugakanda like share na comment, ubundi byose bikarushaho kugenda biba agendekera neza gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze rero muri iki kiganiro, munyemerere tudatinze duhere ku magambo yatangajwe na Richmond Ramte, ubundi twebwe tuze guhita twambuka tujya muri bishya cyangwa se mu byo wamenya kuri Sekafa Kagame Cup, duze mu bakinnyi bashya, yewe tuze no kuri liste APR Football Club yatwaye muri Sekafa Kagame Cup muri rusange igiye kuba ku nshuro yayo. Ngira ngo APR ifite gatatu yose yitwaye mu Rwanda, birashoboka ko yakura igikombe hanze y'u Rwanda. Richmond Ramte rero atangaza byinshi bitandukanye kuri equipe ya APR Football Club, aho avuga ko uyu waturutse umukino waturutse muri Ashanti Kotoko yerekanwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Mu bakinnyi bashya APR Football Club yari yerekanye barimo Yusuf Dauda ndetse na Mamadou Usi umunyamauritani. Nyuma yuko yerekanwe yagiye kuri Richmond Ramte, yagiye kuri X arandika ati I'm thrilled and honored to join APR Football Club. Ndishimye ndetse ni namahirwe kujya muri equipe ya APR Football Club, a club with a rich history and winning tradition. Ikipe ifite amateka meza akomeye cyane ndetse n'umuco wo gutsinda. I'm eager to contribute to the team and bring my best to every game. Nshishikajwe no kugira uruhare rwanjye kuri equipe ndetse no gutanga byose byiza byanjye ku mukino muri rusange. I look forward for working with the new teammates and coaches. Ndikunegereje gukorana n'abakinnyi bashya ndetse n'abatoza, and to the incredible supports from the fans, ndetse no gushyigikirwa bidasanzwe by'abafana. Let's achieve great things together. Reka tugere kuri byinshi byiza turi kumwe. Ramte imyaka 27 yagiye muri equipe ya APR Football Club nyuma yo kwanga kongera amasezerano yo kugwa muri Ashanti Kotoko yo mu Nyagana, akaba yakuriye muri Academy ya Feyenoord de Rotterdam yo bahari muri Ghana. N'ubundi hakaba ari Academy ya equipe ya Feyenoord de Rotterdam yo mu Holande, ndetse akaba yakinye amakipe arimo nka Inter Aris ndetse yo muri Ghana, ndetse za Galata no muri Reban, ndetse na Ashanti Kotoko yarabereye yari kapiteni wayo muri rusange. Umugabo rero Richmond Ramte, ayo niyo magambo yatangaje ubwo yerekezaga kuri X nyuma yuko yari amaze gutangazwa nk'umukinnyi mushya wa equipe ya APR Football Club kuva muri saison 2024-2025. akaba ariyo makuru kuri Richmond Ramte wari umaze rwose kuba atangaza ayo magambo. Richmond Ramte munyemere duhite twerekeza kuri liste y'abakinnyi equipe ya APR Football Club igiye gutwara muri Sekafa. Tubanze tubagarukeho still kugira ngo ibintu byose bisho kugenda bigenda neza cyane.
ekipe ya APR Football Club yatwaye umukinnyi Ndayishimiye Dieudonné Nzotanga, itwara Yunus Nshimiyimana Watara, Mujyaneza Frodouard Foro, Olivier Dushimimana Muzungu, Ismail Nshimirimana Pichu, Gilbert Byiringiro Kagege, Seydou Dauda Yusuf, Claude Niyomugabo, hakaza Ruhamyanyiko Ivan, Richmond Ramte, Clement Nigena, Arsene Tuyisenge, Gilbert Mugisha, Bosco Ruboneka, Pierre Ishimwe, Are Kwitonda Baka, Elia Kategaya, hakaza Tade Ruwanga Engineer, Victor Mbamachukwemeka, Pavel Nzira, Mamadusi, Apam Asong Bema Romojahun, ndetse na Nibiz Ramadhan bakunda kwita Foden. Ayo niyo mazina cyangwa se yo niyo squad y'abakinnyi 24 ekipe ya APR Football Club yatwaye muri Tanzania muri Sekafa. Aba bakinnyi barimo abakinnyi bashya, barimo Frodouard wa mbere, Dushimimana wa kabiri, Gilbert batatu, Dauda bane, Richmond Ramte batanu, Arsene Tuyisenge batandatu, akaza Ariyum Suwane barindwi, kakaza Mamadusi abakinnyi 8, ndetse no Ruhamyanyika Ivan wa 9 wazamuwe muri ekipe nkuru. Ekipe ya APR nabo bakinnyi ndetse n'iyo squad yatwaye abakinnyi 24 bagiye kuzana igikombe. N'abakinnyi 24 bagiye gushaka Sekafa. Aba bakinnyi bafite umukino kuri uyu wa kabiri ni saa 3 z'ijoro, ndebe neza. Bafite umukino kuri uyu wa kane, ndeba amasaha ya Dar es Salaam biraba ari sangahe. Dar es Salaam ni match ubwo birumvikana twebwe turaba imatch yube saa 10, niba ntibeshye neza ni match iza kuba saa 10. APR ikaza gutangira kuri Singida Black Stars, ngira ngo naye babwiye ekipe ni yahoze ari Beshem plutôt IHF. Shemusu yari bijemo gutera ni match irize kuba saa 10. Ni match iza kuba saa 10 zano i Kigali. Match iza kubera kuri Kinondoni Municipal Cancer Stadium ariya mu gihugu cya Tanzania. Ubwo tubivuyeho, ekipe ya APR mu kwiyubaka kwayo amakuru ahari, twagezemo abakinnyi bashya mu kwiyubaka kwayo. Menya ariko ibintu ibishya kuri Sekafa turaza kwigarukaho byo munyemerere, ibijyanye na Sekafa bitangaje ibyo utaruzi tuze kubigarukaho mu kindi kiganiro, nubwo ne nabibemereye. Tujye mu bakinnyi bashya. Ekipe ya APR Football Club Chairman yamaze gutangaza ko abakinnyi bashya basigaye ari hafi bagera kuri 3. Avuga ko hari abakinnyi baza ari umukinnyi ushobora kubasanga Tanzania, ndetse hari n'abakinnyi bashobora gusanga hano i Kigali. Kimwe nuko abo bakinnyi nabo hari abashobora kuza byaba ngombwa bagasanga abandi Tanzania, bitewe nuko iminsi ngo 13 APR igiye ku malaria Tanzania. Chairman avuga ko ari iminsi myinshi, avuga ko ari iminsi myinshi yo kuba abagakwiye kuba bamaze kugira gute, bamaze kumenyana n'abandi bagakwiye kuba bari gukora imyitozo. Niko Chairman avuga. Muri abo bakinnyi ekipe ya APR Football Club ishaka harimo Machachari winga APR ikiri kuganira n'ikipe ya Zesco United ikinamo umugabo witwa Abraham Siakombo. Ekipe ya Zesco witwa Abraham Siakombo akinira irimo iragorana. Ekipe ya Abraham Siakombo miragorana ekipe ya Zesco United. Iyi ekipe ikaba iri kugorana mu buryo bw'ibiganiro.
ikaba iri kugorana mu buryo bw'ibiganiro kugira ngo irekure cyangwa se yemera amafaranga APR iri gutanga kuri Abraham Siakombo ndetse nayo irekure Abraham Siakombo. Mwibutsa ko ekipe ya APR yatangiye kuvugwa muri transfer y'umugabo witwa Abraham Siakombo ni mu kwa gatatu ni mu kwa kane. APR ni mu kwa kane ku itariki 15 ni ku itariki 15 ni nyuma yaho ariko nibwo ekipe ya APR Football Club yatangiye kuvugwa kuri transfer y'umugabo witwa Abraham Siakombo alongside Ricky Banda. Ariko this time uwitwa Abraham Siakombo yatanze green light yemera kujoining ekipe ya APR Football Club, ariko ekipe ye abamo ya Zesco United na n'ubu iracyagoranye kwemera amafaranga cyangwa se kwemera kumurekura. Ni mu gihe uyu mukinnyi asigaje contract y'umwaka umwe muri ekipe ya Zesco United yari mu gihugu cya Zambia. Uyu mukinnyi akaba ari mu bakinnyi batatu ekipe ya APR Football Club isigaje gusinyisha. Mu bakinnyi batatu isigaje gusinyisha, igihe cyose abo bakinnyi bashobora kuba bane, bashobora kwiyongeramo umudefanseri ukina inyuma yugarira, yaba kuri kabiri cyangwa se kuri gatatu, umudefanseri waba uri polivara. Ibyo byo mugomba kubimenya. Igihe cyose APR decidinga gusinyisha abakinnyi b'abanyamahanga 8, hagomba kuba harimo n'umudefanseri. Ariko niyemera ikensista gusinyisha abakinnyi batatu, hazaba harimo abawinga babiri ndetse na nimero 10. Umuwinga wa mbere uhabwa amahirwe na Abraham Siakombo na Chamara abaye nk'ubikomozaho, aravuga ati biragoye, turi guhangana n'amakipe akomeye, ariko tuba dufite option cyangwa se plan B ku mukinnyi. Buri mukinnyi tujya gushaka tuba dufite plan B. APR yashakaga nimero 10 Emetendeng werekeje muri Al Hilal Omdurman. Plan B ni umunyamari, ngo twese tubyinjiramo. Plan B ni umunyamari witwa Lamine Ba uri muri Mali igiye gukina imikino Olympique. Lamine Ba ni umunyamari Mari. Afite imyaka 22, Mamadou Lamine Ba. Imyaka 22. Banze nkubwire ibye neza, Mamadou Lamine Ba. Uyu Mamadou Lamine Ba yakiniraga ekipe ya Olympique de Beja. Kuri ubu ngubu nta ekipe afite, ari free agent. Mamadou Lamine Ba. Uyu Mamadou Lamine Ba ubu ngubu ari muri ekipe ya Mali y'abatengeje 23 igiye gukina Olympique. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nabibabwiye kontaro y'umukinnyi professionnel irangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Yari muri ekipe ya Olympique Beja yo muri Tunisia, yagezemo 2022. Ubu ngubu akaba nta ekipe afite kuva ku ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Byumvikane ko APR Football Club kumuha amafaranga yaba imuhaye amafaranga ya rukitoma ku giti cye, ntabwo yabiguze amasezerano na ekipe afitiye. Akaba ari umuhinga w'umunyamari.
afite imyaka 23. Afite kuri transfer market baragaragaza ko afite agaciro k'ibihumbi 350 by'amadolari, akaba ari nako gaciro gakomeye yagize mu mateka ye. Akaba ari igiciro cyabaye updated ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ubwo akaba ari igiciro cyazamutse ari muri equipe Olympique de Beige. Urumva, akaba ari umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo n'ukuguru kw'ubumoso, ariko akaba yakina nka playmaker. Ibyo ni ibintu mugomba kumenya. Akaba yakina nka playmaker, ariko akaba ari umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo yataka. Mohamedou Lamine Ba ari kumwe na Mali igiye kujya mu mikino Olympique mu gihugu cy'Ubufaransa. APR Football Club iri kugorwa no gusinyisha uyu mugabo nk'uko mbikesha umunyamakuru Sam Karenzi ukorera Fine FM, kuko uyu mukinnyi nk'uko babitangaje avuga ko atekereza ko kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa mu mikino Olympique bishobora kumureza amahirwe yo kujya mu yindi equipe itari APR Football Club ndetse itari no yo ku mugabane wa Afurika. Gusa APR Football Club ngo yohereje umuntu maze icyumweru muri Bamako mu murwa mukuru wa Mali aganira n'uyu mukinnyi amukonvinsinga kugira ngo abe yasinya amasezerano muri equipe ya APR Football Club, n'igihe yajya mu mikino Olympique agabona equipe imugura pe, ahubwo equipe yamugura muri equipe ya APR Football Club ikishyura amasezerano ya Mohamedou Lamine Ba yaba afite muri equipe ya APR Football Club. Nicyo kintu APR Football Club iri gushaka. Kurabizi ko ari umukinnyi mwiza, bagomba gukora ishoboka byose kamukipinga yanagurwa akagurwa turutse muri equipe ya APR Football Club, kuko ubu ngubu umukinnyi uri free agent. Munyemerere bashimira ababwirine mukomeza mugira ibihe byiza, tuzegura amande makuru yacu ataturebera ngo byinshi bitandukanye ndetse n'andi makuru aza kuba agezweho. Nyine twa Janvier Mukama, iyi ni Talent TV show.